All bafethu Thasimelane la. Hi, this is Afro Soul. Sanibonani bafethu igama uDJ Kotini sila eWarehouse namhlanje ku-Action Development Agency as KZN artist. Ngibingelele uThokozana wakaZulu lo uchairperson we-KZN Creative Industry Forum ama-artists KZN ke athathe initiative ahlangana ne-Action Development Agent ukuthi kube nokudla njengoba sihlangene nalesi sihlamba lesi esikusona njengamase COVID-19 ukuthi akunikelwe kubantu ukuthi bakwazi ukuthi bafideke badle lena ke i-agent esihlangene nayo. It's a non-profit organization, a NGO elekelela nje emphakathini esikubone kuyinto enhle abayenzayo sasikuthakasela nathi njengamaciko ase-KZN ukuthi sizesolekelela ngoba one bashodelwa istaff ukudla kufika in bulk bashodelwa istaff esokupackager lokudla lesi siyazi abanayo imali ukuthi baqashe more staff so siyayisizeke every day as ama-artists sihleli ke singenzile ukuthi sinikele ngesinganikela ngakho ukuthi size lana sizopackager ukudla lokudla okuzophuma kuye emndenini more than 13,000 othi futhi ubheke ukuthi umndeni ngamunye imifimdeni u13,000 mhlawumbe endlini kuhlala abantu abawu5 abawu7 umuthanzi ugcina ufikele ngisho na ku68,000 ekumele badle abashodelayo njengamanje so as KZN artists asibumbaneni ke silekelele ngesingakwazi silekelela siyancinxa ukuthi namanye ama-organization akhona enza ezinye izinto nawo labantu fethu abahlangene khona nabo kube nezinto abazenza emphakathini ukuze ama-artists aphile nomphakathi ukwazi ukuthi uphile njengamanje izinto ezishodayo lana ama-logistic ukuthi kufuneka kube no-petrol o-diesel ukuthi kuhanjiswe ukudla kufike emakhaya kunama-truck asephumile nje awu2 njengamanje aya eXhobo nayizolo kade sideliver amanye abeya eMpendla so siyancenxa abantu ukuthi bakwazi ukuthi balule isandla ekuthenini le NGO ikwazi ukuthi iyondle imndeni ngoba sithe masibheka ngokama statistics kunemndeni ewu250,000 ekumele idlile njoba kunalesi simo se-COVID-19 nabanakho kuzogcina kuphelile nani but ke okubalekile ukuthi asinikeleleni silekelele kule agent lena silekelele sixhumane kuyona ukuze sikwazi ukuthi siphilise iSouth Africa nathi sama-artists ase-KZN sithi #KZN Artist Cares. Hi, this is Afro Soul. #KZN Artist Cares.